apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agawid ka kadimutan, Wen, si Kangay, uray siya, ag-tricycle tan ang. mabalin latamot. Siya kung ti makaamo iti plete ta, siya ti agbayad, ilibre ka. Ay nawaw, saanan presi, nakababain mat kang ka. Ang mga no panunutom agun gundawayak ti kinaimbag mo kanyak. Si kakit dimat, sa anak akastaan niya. Adapay mo kwartak ditoy. Basta, ilibre ka. Ni, adan tricycle, daitan ti pagluganan ta. Nagkitan kayo mat anagawid ken Presi, Ruby, bakit? Wen lakay, iso ti masidot kanyak. Naranak ngamin iti paradaan. Nasaya at ano kasta? Makikayim ka kadagiti karo ba tayo? Amom ka di, inlibre na ti pletik itay lakay. Ay nako, Ada ka di parikot, Javier? nakababayin mo't ken Presi, bakit? Binayadam ko malata ti plete, ma. Ipilit na mo ngamin nga ilibre na. Kan may sa, OFW mo nilakay na. Ado siguro kwartada iso akas jay. Inton sumaruno, isumot ti librem. Uray OFW nila kay na. Agpapada tayo laeng agkasapulan iti kwarta, bakit? Nakita ka kinasaritam ni Ruby itay Presi, anak ka. Ay nawaw, saan ka di pa'y laang analawag ka na kayo tatang? Nalawag ti anya. Gayong kun ni Ruby tatang. Ay nako, kaano pa eh? Idi na palabas abulan. Nasaya at mo't ngamin ti pan nakisarita na kanya. Isumot lagaya, ma. Imbita ito no kasangay ti apuyo tatang. Ay babalilat tamit. Awan dakas na anak ko. Awan kaya. Matuloy ka ngagpasentro itawon no saan pa eh? Matuloy ak tatang. Mapan ko alaan ti kwarta nga impawit nila kay ko. Anya nga oras? Ada ka di aramiden nyo tatang. Mapanak kumapay ejetalon, ma. O sige, aramiden nyo pa'y dagiti rumbang nga aramiden nyo tatang. Agpasentrong aktulaangan inton malam. Agpakada kamin, Mari Presi. Ay, mabiit lang Mari Ruby. At dapay cake inton madamdam ha. Ay nawaw, kaya't kukumaday ta, ngam nabsugak mo ngaminan, Mare. Uray ti anak ko. Alaam nga rodan ti Shanghai kan pansit nga insupot ko. Ah? Ay nawaw, saanan, Mare? Nakaraman kami makidi, ah? Nakita ka ba si tikinan mo itay, Mare? Ay kwa, Mare. Unday tak ngamin. Ha? Alaam latan ti makan nga insupot ko. Noon diet ka, di itid mo kanlakay mo. Una yun, ipilit na pailaang ngamin timang tud. Urayan naklabi ita irwar ko, Mare. Nakasagana mo't kit din day jay. Okay. Di ka pumampanaw ha. Urayam di take out mo. Nagapuan ti Shanghai kan pansit, bakit? Nay. Di mo kutkut yun day ta, Javier. Ay nawa, apay asaan? Di mo kang kanan day ta, tanarigat ti agsakit. Nangalami ti dayto aya. Inted ni Presi kanya. Matlagayam kat. Apay di mo kaya't akanag. Wen ata ang mga nunarugit day ta. Narigat ti agsakitan niya. Sandamot siguro amang ted itinarugit amakan, bakit? May mayat latta ti makasigurado. Anya ti panagkitam kini Presi agayim mo aya. Dugyot? Kakas-lakas jayan ah. Ay nawa, pagkunam mo tadugyot ni Presi. Adunto pa'y ti bisita da itay. Sayang da ito'y no may bilang lang. Adda kang kaano kayat mo akanan. Ngam no agsakit ka, makamu ka matan. At tuyon ti sinigang agat-gatang Ruby nakaw.
Agyaman aklaunay na nalisa. Ay wanggayam. Nakita ka naki-birthday kayo iti ayanda presi agayom ko. Wun mat, napan kami kan tatayo dulpaw. San asin makitityan nyo, nana? Nakita ngamin nga aduunay tikinan nyo. Saan mat? Apay ana sa ludsod mo. Wan takas la narugit mo't timakan nga impasango da kada tayo. Ay nawaw, pag kunaamot anarugit timakan. Makasigurado ak anadalos ti impasango da presay. Nakita yung nga rod, idiin luto da. Wud, da kami tinagluto itikinan tayo. Anya? Pudno ti ibagbagak na kao. Saan mo't adugyot da presay? Tapno panunutom anarugit timakan nga impasango da kada tayo. Ikanak pa'y man iti nga gasot lakay. Awan ti sang gasot ko. Saan kami pa nagsweldo? Timpadulin ko ang kwarta king gangay. Ay nawaw, idi pa'y napalabas alawas ana ibusday jay. Pangusaram iti kwarta ya. Pagplite, adalamapan ko alaan iti ayan dananang kuntatang. Awanan ti kwarta. Magmagnakan Adayumot iti ayan dananang kuntatang. Mapanugak lakit din o magmagnaak. Utangan pa lang ti pletem ano ipautang da. Sa anak amakin inangaw kong ka Uray labusan na kita. Awan ti makita makwarta kanyak. Kasano nga rudan dayta? Ikat ipuspunong pa lang ano ang pagpletem. Mapanak man iti ayan ni Mari Presi. Umutang akpay laang kankwana. Sigurado nga da kwarta na dayjay. Tabinulan nga mangipaw iti OFW nga asawa na. Awan mo't babain mo nga patulong iti tao perperdyong. Mari Presi! Mare! Adda ka kaday! Ada ito'y mare, mabit lang. Adda ko maibagak kang ka, Mare! Anya ti baga, Mari Ruby. Amangan ko nakno adda pa'y ti nga gasot mo dita, Mare. Sa nga gasot? Wen Mare, pagplitik kumapay, buo mo nga minti kwartami. Awan barya, Mare. Narigat mo ti ag-commute no awan ti barya. Tadida kayat nga awatan ti buo nga bayad. Ah? Sa nga gasot lang, Mare? Wen Mare, Sige, ikan ka iti sa nga gasot, Mare. Uray di mon bayadan. Anya ti may imbaga na jay arubigan ka anak ko. Agbulbulod iti kwarta, tatang. Kwarta? Wan, pagpliti na kano, taawan baryada. Buo ti kwartada. Awan ti bariyada, ano? Ni tatang talaga. Ay, mano ti binulod na kigagay. Sa nga gasot, tatang. Ngem imbagak nga uray din ang bayadan. Ay, no. Kapagay. Kayong kumot ni Ruby, tatang. Kan sa nga gasot laang mat dayjay. Asus, ang mga numairwam. Saan mat siguro, tatang? Tulungak ni Ruby, tanudumteng tumat ti aldaw ada tayo ti ang kasapulan. Kat adamat tumulong kada tayo. Saan ka kadi arumwar, Mari Ruby? saan Mare? Awan mo't papanak ita. Apay ko ma? Mabalin nga ibatik ti bayad ti parcel ko kan ka, Mare. Ay wana Mare, ibatim laang. Agyaman ako na, Mare. Talo a parcel ti mai-deliver itang aldaw. Si kapay laang man ti makaamo amang receive, taawan ti mabati di tabalay. Rumwar kami amin. Ay nawaw, awan ti parikot dita Mare. Agyaman ako na ya. Sa dino ti papanan nyo aya Mare. Ag-beach kami, Mare. Ilibre ka no ti kasinsin ko. Okay. O sige, Mare, agpakada ako na. Ibagak tulat ta iti delivery rider. Adito'y balayo ti pangituludan na iti parcel ko. Agasumanday ta parcel, Ruby, bakit? Agsaludsod ka pa'y ngamin asak bay nga agsao kalakay. Kaano pa'y anagurderak iti online? Asino nga rutakin kukuha kadagita? Ni Presi akaruba tayo. Anya? Kita am tinagan kan address. Parcel na amin dayta. Impareceive na lang kanyak tawan ti tao di tabalayda. Unak lakit din no parcel mo matanda kita. Mas daawak nga ron no anya tilinaon da kita asupot lakay. Nagadunga orderan day di apresi. Di bali at akwartada mo tigas gastusan na. Agin babak ng gidia. Nilakay na mati agtrab-trabaho. Ay nawaw, awan ti bibiyang mo bakit? Anyat amom,
Amang ano para iti anak na dagita in order na. Da kayong magayam, Tata Ed. Ay, word. Imbaundak ni Prese. Alaag ka no ti parcel na. Isuday ta ada iti asidag tiri daw, Tata. Kukuha na to talo. Wen, Tata. Sukli na ta na iparabaw. Alaan yung laang. Ay na, ay. Agyaman na klaunay na kong. Awan anyaman na, Tata. Anya tilinaon da kita asupot ayang. Ay, diyak ka mo. Saan namot nga imbaga kanyak? Imbaga na lang kat umay ko alaan. Sapay nagngingi na ti parcel na, Tata. Sana ka sigurado nga maamangan no gamit iti kusina dagitoy. Kuno saan kat para iti apok. Mahilig nga minday jay nga agorder iti online. Tanalaklaka ka no. Agin babak nang mo da ja presi. Apay di Presay. Wen ata impareceive na ti parcel na kanya. Kat ay na, nagngingi na. Tinapatag kat binayadan na. Wen mo kidi anana. Awanan bibiyang tayo dita. Saan mo't ada tayo timang pakpakan ka na kwada. Wen angam kaasim nila kay na. Saysayangan na laang ti kwartada. Nakita no anya tilinaon ti parcel nga in receive mo. Saan mo kidi nana? No kasta nga raw di kan sumanaw. Anyat ambungay, ang mga no para iti anak na ti inorder na. Para iti anak na, wenno para iti... Anyat ipagsarasaritaan nyo na Lisa. Mari Ruby, siyaksamot ti topic yun. Ay, kwa Presay. At pakada ako nana. Da kayo matanti makaamong agsarita. Nangag ko asyak ti pagsarsaritaan nyo kan Ruby itay nana. Wan, ngamawan mo tin balbalikas ko adakas may papankan ka. No kasta nga rod, anyang itis istoryaan da ja Ruby itay. Nangag ko tinagan ko kat. Ay kwa, jak kaya ti mairaman. Ni Ruby latan ti saludsudam nakaw. Sigurado nga aglibak day ja nana. Marites matgayam day ja babae. Ay, da kayo latan tagsarita. Di na nga rod ibaga kanyak. Pangaasi yung ate ibagayo ti pudno. Tapno amok mat nana. Jak laim pagarup nga istoryaan nakmat gayaman. Kinapudno na. Nagadaw ti negatibo nga ibagbaga na kontrakan ka. Kas kumaitimakan idi birthday ti anak mo. Agraman dagiti parcel mo. Kunda dumapay. Pagbalingan dakmet gaya man adakas. Di na panunutan asyak ti as-asit gan na no adda kasapulan na. Ay, jak amo iti dayjay arube. Di na matmatepulan ting iwat na. No kasangsangok nakasingsingpat. Ngam no nakatalikodak, is-istoryaan nakmet gaya man. Uray na singput ka no marites ti gayam mo. Istoryaan na kalata. Kaslasaan kayo matengga agsarsarita ken Ruby? Saanan ta saan kami nga agayam tatang? Anya? Day tatipod no tatang. Ada ka din nagapaan nyo? Diyak laim pagarup amarites matgayam day di agayam ko tatang. Hindi. Di ka maawatan anak ko. Kasano kat biyang kumati marmarites na. Nakigayam laang samot day di arubi. Tapno adda imarites na. At damot nga rin limlimod na akinatangsit ano kasta. Ay, demonyo day di babae. Ay na, marurudak lang unay kan kuana. No sa anak laang anak kapagtepel iti dayding aldaw. Amangan no na ipungot kun day di babae. Sigaman pa iti mangisubli iti pala ni Tata Ed. Ruby, bakit? Naa, apay asyak pay la ang ti ibaon mo. Wan tawan mo tar aramidam. Saan ka busy? Man ano nga min ayano si katimapan. Asidigla ang matibalayda. Ay no, para mangisubli lang. Nagado asaom. Wan tadyak kayat makita ti panagruprupa day di apresi. Si kalangarudan tinangimaritis iti gayem mo. Si kapay lang ti gumurugura dita. Si kamutan ati makamu amang isubli. Nalakalaang mo dayta. Nunapan ka itay, dinalpas kuman. Impulong yu ka di amin kinipresi, Nana Lisa? Imbagak laang tipod no kan kuana. Unay kayo matan, Nana. Sinong batak ti saludsud na.
tamakonsensya akmat nga maing. Kaya't yun samat nga aga pa kami. Apay asyak nga iti pabasulam. Una, tanagpudno kayo kang kuana. Gapo tabidot ti kasjay nga aramidam iti gayem mo. Inistoryak laang mo't. Ti kakasjay abanag. Kat saanan amasapul nga istorya Rubey. Ay nawaw. Kasla perperjem nga binti gayem mo. Kat isumat gayam ti pagpatpatulungam no maibusan kayaw. Inistorya na day takada kayo, nana. Wen, nagasat ka no adda gayem mo akas ka ni Presay. Iso nga irespetum ko ma. No adda nakitam abidut na, iso ti pangibagaam. Saan kat nga iti sabali ataaw? Nagpasentro ka magaya, Mari Prese. Adala napan ko ginatang. Apay ka di. Agidantan nga gawid. Ilibre ka mo't. Saanan? Kabailak mo't abayadan ti plite. Ha? No imasidag ka manen kanyak tapno adda imarites mo. Pangaasim ta isardeng mo daytan. Kaya't kula ang mati bumawi kang ka. Uray saanan? Uray awan gayem ko. Nukasken ka amarites matlaang. Ay nawaw! Addaman wano awan ti kasapulam, rumbang nalaang nga agbalin ka anasayaat kan napudno agayam. Iti kasta, saan amapukaw ti panagtalek kan panangipatagdakan ka kasgayam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Bukasta, agpasunod ka nga raw, Marian anak kao. Uwan tatang, ijayan ti pagtrabaho ak. Ada pagbili time, Ada insenti agbalin nga among ko. ay nawaw. Nasingpot na nga ron, ano ada insindakan ka? Uwan nga ro tatang, man tekas kadakwada. Pudno launa, itan ako na. Aging pakiak pa'y tatang, masapaak namin nga agbiyahe inton bigat. O sige, Da kayo pa'y lang ti agsaang atatang. nalpasa yun itay paya. Nakita ka man nga dar aramidam itay, so asakong tinaglutaw. Agyaman aklaunay tatang. Awan rong mga pagyamanam, talaga kasta ti biag. Masapol ti panagtitinulaw. Nakuntak mo ka diti babaunan at ang danong ta, Sheila bakit? Wen, nalpasan lakay. Kaano nga yamang rugay? Agbiyahe ka no ita. Iso amasapul amadalusan ti silid na. Nasayaat mo't no kasta. Tapno adda kadwa ni tatang dito balay no kasta nga adda trabaho ta. Amo na gani, ang trabaho akmat tan intong lunes. Amo na matkit di, tana ibagak matkan kwa na lakay. Okay nga rug. Siya kung tagdalos iti bakante asilid. Si kamot ang taglutaw. Ni tatangay. Adda iti silid na. Madama nga gin ina na. Okay. Agluto ak nga rudan iti pangrabyan tayo. Sikapay lati makaammo nga agdalos. Agmerienda ka pa'y manang Marian. Sige laang Madam Sheila. Isardan mo pa'y laang ter aramidam, taggidantan nga agmerienda. Ay nawaw, nakababain mat kada kayo madam. Anya ko mga iti pagbainam, katsyak mat tinangayapkan ka. Umuna kayo latan madam. Sigurado ka, ang mga numabisbisinan ka matandita. Saan mat kay di madam? Nabsugak pa'y lang. Sige, no kastati ko nam.
Aywan gayam, agluto kan tuman iti pangaldawan tayo kalpasan ti panagmeriendam. Anya ti mailuto, madam. Bangus latan, tapno adda sabaw na. Ariglado, madam. Agluto kalpasan ti araramidek. Bisi kayo ka di, madam. Saan matunay? Adda ka di masapul mo manang. Adala kayat kuko mga ibaga kada kayo, madam. Anya ngay daytan? Puskulak kon ati rupak. Talaga ngamin akasapulan miti kwarta ita. Anyat kayat mo asawan? No ukila ang kada kayo kat alaak ko matiswildok ita bulan. Awan pa'y ti katapusan ngam talaga ngamin akasapulan miti swildok, madam. Kasta ka di? Sapay lako maata umanugot kayo. Sige, ngamsakbay nga itod ko. Kasaritak pa'y nga umunan isar mo. Sige laang, madam. Ano sakti aguray? Ay nawang, kwarta mo tabilbilangan bakit? Itod ko ti sweldo ni Manang Marian lakay. Awan pa yung katapusan. Saan ka di at itulagan tayo kat katapusan ti sweldo na? Un, ngam kinasarita nak idinamin san ngal daw. Kasapulan da kanu ngamin ti kwarta. Day talaga, amangan no da emergency da. Di na imbaga noan niya. Basta ti kunana kat alaan na ti sweldo na itabulan. Takasapulan da ti kwarta. Ala, itid mo nga rudan bakit? Sigurado nga okay laang kan ka lakay. Uy, bakit? Kas nakunam kat kasapulan da ti kwarta. Amangan mo na da emergency da. Kat di na lang may bagay iti diretsukin ka. Hello, tatang. Hello! Mangmangagnak ka de. Why, mangmanggig ka anak ka. Kumusta ka mo tan di ta syudad? Okay laang, tatang. Ni Fred a boyfriend ko. Mapmapan ka di pa'y dita balay. Sipod nagtrabaho ka di ta syudad kat man manumatan nga umay ti boyfriend mo. Kasta ka de. Kanayaw ti inom da iti tersina ni Bebang. Anya? Kita amangan mo't mo isaw ti papapanan ti swildam. Ay, kuwa, tatang. Agurnong kakitay para ti bagay. Di mo sayangan ti kwarta ang nagbandugam. Bantayan nyo man, day Afraid, tatang. Amangan kunak no adamatan sa bali a babae nga iaw-awid na dita. Awan mo't kitay, ngam nabisyo lang unay. Jak lakit ti kaya ti maadaan ti manugang akas ti galad na. Si Mang Patan ni Sir, baliwakto ti umawag. Amangan no ada iparamid na kanya. Agkape kayo pa'y asar. Agyaman aklaw na Manang Marian. Ni Tatang. Nakaturog man nun, sir. Nag-ehersisyo mat kay di agsa pa. Nasaya at mo't nukasta. Oh, at dan sapat kaya't nung ibaga kanyak manang. Ada nga agpaisaw, sir. Anya da ita? Talo a bulan ko matan nga agtrabaho kada kayo, sir. Okay. No, okay lang kada kayo. Agbakasyon na kumapay, sir. Mabalin nga tama-tama nang. Ngam ito no may abulan ko ma. Awan nga min kadwa ni Tatang diti balay no agbakasyon kayo. Inton umay abulan pa yung batilib ko. Okay lang, sir. Makalawas lang mati mauray. Bumali ako mamatlaang, sir. Tapno ada ti maisangpat ko iti pamilya. Oo, sige. Awan parikot di tama nang. Adto yan ti kwarta manang. Ay na, agyaman aklaunay, madam. Sweldom day ta iti doa bulan Manang Marian. Di kay madanagan, madam. Agsubli ak tumatlaang. Itrabaho ak ti kwarta nga inalakada kayo. Di ka madanagan, tamaawatan mi matket di no kailiw mo matan ti pamilya. Agyaman aklaunay ata maawatan nak, madam. Awan rumbang apagyaman na manang. Tao tayo lang, iso anormal day ta. Normal no mailiw ka iti pamilya. Ayun gayam, nakagatang ka di iti pasarabo da. Inton bigatan, madam. Saan ka nga taamala daw iti pagluganam? Rumwarak to anasapsapa, madam. Ala, sikat ti makaam mo. Makalawas laang matket di ti bakasyon mo Uwan, madam. Kalpasan ti makalawas, agsubli akmanan iti trabaho. Di mo mo't nimbagbaga nga agawid kagayam ita, Marian anak kaw. Surprise nga ro, tatang. Naimbag man tay manukot lang iti among mau. Kat siyempre
Nasingpat dagije kanyak, tatang. Ay, nagasat ka nga ron. Ano na saya at dakin ka? Wala, ni Fred ngay nga ta, tatang. Jak amaw no sa dino tayan na ita. Ay nawaw, diyo aya nakit kita. Nabayagay na saan kami ang nagkitkita iti dadya tao. Ti kuna na kanyak at nagawid kanumatan dito'y lugar tayo. Siguro jak amaw takas na ko nakitayan. Nabayag saan kami ang nagkitkita. Mapanaktuman nga ron ijibalay da. Nay, kita tamang ano agbalin ka manan nga uto-uto ijay. Inton kwan, apaan na ka manan no maibus ti kwartam. Anyat imbaga ni Manang Marian, bakit? Nakontak mo ka na yun? Awan pa'y nga rod lang ay. Ay nawaw, apay nga awan. Tinagtulagan tayo kat makalawas lang ti bakasyon na. Talo nga aldaw nan ijay. Agsubli ko mainton Lunes. Nung di na mo den reply ang ti-text ko kankwana. Inawagam na takuman na. Kano agraman awag ko, di na mo't sumbatan. Ay nawaw, apay nga ya kastamat tayo. Dahil ang ano awan signal iti ayan na ita. Sa bagay ang dapay mo't katitimano nga aldaw a bakasyon na Mano nga aldaw ti bakasyon mo ay Marian. Makalawas laang, tatang. Kalpasan ti makalawas agsublikan. Siguro, Ay nawaw, apay nga ya kasta ti sumbat maw. makitanto tatang. Ay unay ka na nakaw. Di mo ko madadaulan ti panagtalak na among mukin ka. Ni tatang, Ay narigat nga ta at agsapol iti among anasimpay. apay nga may nga excited kayo katawan pa'y mat makalawas ko dito'y. Tamangan numaliwayam kag sublay. Kat adamay baga na iti among mao. No maipapan kadakwada, siya kunti makaamu, tatang. Hello, Manang Marian. Oh, yes, madam. Ay nagyaman akta sinong batam ti awag ko. Kaano ngay ngagsubli ka dito eh. Ay, kwa, madam. Nalpas mo ti makalawas a bakasyon mo. Pasensya kayon, madam. Pasensya kayo no nataktak ti panagsublik. Kaano nga rod nga agbiyahe ka? Diyak pa'y masigurado, madam. Ada nga may ti emergency dito eh. Anya? Ni, kasano nga rodan da ita? Di kay madanagan, madam. Agsubliak tumatlaang. No mabalin kat inton bigat ko mamanang. Agtiksakto kada kayo no kasano, madam. Agyaman aklaw nay. O sige, orayot ti text mo. Alanganin samutin nga agsubli ni Manang Marian lakay. Ay nawaw, kasano mata na ibagam da ita bakit? Un ata di nakmeten kontaken. Anya nga rodon ti aramidan ta ita. Day tangaro ti jak amo lakay. Di ko na nakat agsublin to kano. Ngam jak amo agsublin to siguro no kaano akayat na. Saan mata mabalin ti kasta Sana mabalin nga agsubli no kaano lang akayat na. Nang runa kat adamat trabaho ng agur-ura dito eh. Day ta ko mati panunutan na lakay. Makalawas lang ang titulagan tayo. Kan maysa, inala na pa yung ti sweldo na iti 2 bulan. Makapay-stress mo't gayam na di tao. Ay, wan nga rod lakay. Saan aga puta na saya at takan kwa na? Kat kas jay matang taramidan na. Sardinas man, Manaw. may salaan. Makaumamot ngamin tinatang akanayaw. Ay, wan Ay, wan gayam. Nagawid mo gayam ni Marian. Agdualawas nakit din dito'y Nay, medyo nabayag mo gayam mo. Kunak man no agtrab-trabaho ijay syudad. Jakman amaw iti dadya tao. Pinagbakasyon ka no ti among na iti makalawas. Kumno apay adimot ti nagsublay. Nay, sayang mo't ano saan nga agsublay. Kanayon kumata palagipan. Nga makaungot mo't ngamin no danduma. Amangan kit di mo't no at dabasol na. Ay, day tatijak amaw kabagays. Adamot tin kan kwa na Saan mo tin nga ubeng? Amunan ti gusto kin saan. At tuyen ti sardinas agat gatangam. Amangan no sa balik iti ti papanan ti saritaan ta. Asino di imawagkan ka? Te among ko, tatang. Ay nawaw, apay adi mo sinumbatan. Awan mat te amok nga ibagak kadakwada.
Amangan ko na no urayan dati panagsublim. Masadutak pa yung aro, tatang. Ay nawaw, saan ang mabalin ti kasta anak kao? Noan niya tinagtulagan yaw, isaw ti aramidam. Saan mo't ang mabalin nga agsubli ka ijay no kaano lang akayat mau? Pag pananutak pa'y man anaimbag, tatang. Saan aga po da kwarta nga inigamam kat kasta kamutan? No ada sa bali a planaw, makisarita ka anaimbag itibus mau tapno awan parikaw. Agsapulaklatan iti kasukat ni Manang Marian lakay. Wanan awan samat ti mauray ta. Wen nga ron, mangyaw awan met gayam day a tao. Sapay adda advance na. Day tangarod lakay, bimali, ngam awan meten nga agsubli. Ay, ipost kun sa tirupan na. Wanan, tapno da pagnakman na. Dinak nga ta idarom lakay. Awan ga po na, tapno idarunda ka. Awan mo't basol mo. Iso ti ayan ti bidot. Di na ammo ti agtungpali ti saritaan. Hello, Auntie Hilda. Mawag tanda na patengay bagakken ka, Sheila ka anakan. Anya day ta, Auntie? Amok, ti babae nga in-post mo. Ah? Ni Manang Marian, Auntie? Wen, kalugaran mi day jay. Ay nawaw, kalugaram gayam tinangluko kada kami, Auntie? Wen, da kayo gayam ti among na dita syudad. Da kami nga rod, Auntie. Babanak to ijay balay da inton madamdama. Ibaga akuntaken na ka. Uray di kwarta mi laangan ti sublina, Auntie. Adamutin na alami akasukat na. Ay katwon sayang mo ti kwarta nga inala na kada kayo. Wen nga rod, Auntie. Naimbag kumamot ano makisarita na saya at kada kami. Ngam saan mo takasla ilumlumungan na kami. Apay nga italaang nagpakita ka Manang Marian. Pasensya kayon, sir, madam. Hindi pa napalabas sa bulan nga urayan da ka. Adumat nga minti emergency. No planom ti agsubling agtrabaho kada kami, ladingitak ngam saanan ang mabalin. Ay nawaw, apay ngay, madam. At dahil nalamin nakasukat mo. Aniya. Dayta tipud no, narigat ka mo ngamin amakon kontak. Diyak ka mo no ululbudan na kami laang munoan niya. Kasla saan ka atao akasarsarita. Inutom latan abayadan ti kwarta na alam kada kami. Tano may papaniti trabaho dito eh. Di min kayat nga agsubli ka pa'y. Ay nawaw, nagsubli ka adagaos Marian. Kunakman nagtrabaho ka. Awanan, tatang. Awanan ti pagtrabahuak. Anya, Saanan akayat da mam cancer nga agsubliak pay ijay. Ada kano ti inalada akasukat ko. naumada siguro ken ka. No apay nga may naginundawayam ti kinaimbagdakin ka. Nakautang akpay kay di, tatang. Inalak ti swildok iti 2 bulan. Kahit anya ti kunada nga ay. Masapul nga bayadak, tatang. Kasano ang makabayad ka katawan mo't nga rudin trabaho. Ay, jak amun, tatang. Dahil nga main, no nagtungpal ka kumay ti saritaan yaw, di saan ka kumangagparikot ita. Ay, tatang. Pananggundaway, tikas dingin naramid mo anak kaw. Nagasat ka ata na singpot ti among mo. Ngam sinayang mula Ay, nawaw! Di mo gundawayan ti kinaimbag ti sabali at tao ken ka. No nakitulag ka kadakwada, agtungpal ka, tapno awan ti agbalin a problema. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw!
Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Kita am daytoy Jeric lakay. Ay nawa, anya man hindi bakit? House and lot. Ilaklako ni kasinsin mo Narlin. Ay nawa, nakangingi naman. Mabalin kanu ahulugan lakay. Isupay kiti dahi ta paggastusan ta. Kun may sa, iti adayupay mo't alugar. Tapno ada ti pagturugan tayo ano agpasyar tayo ijay lakay. Anya? Mayat ti maadaan iti vacation house ijay Baguio City anya. Pagpanunutan taon pa yan yung bagbakay. Ang mga numaibus mo ti savings ta. Sapay 2 million mo't gayam ti gatad na. Kurang ti kwarta ta bakal. Hulugan nga rod lakay. Binulan nga agbayad ta. Kas na ko nakita yun. Pagpanunutan ta pa yan yung bag. Nang runak dakkel agatad ti kasapulan. Panagkunayo nanang. Okay laang ka din no gumatang kami iti house and lot ijay Baguio City? Ay nawaw, an-anwan nyo ti house and lot aya, kat adamat balayaw matay tanak kaw. Tapno ada ti pagturugan tayo ano agbakasyon tayo ijay. Saanen ang masapol nga ag-hotel tayo. Gastos medla ang tikas jay. Adda budget yo aya. Adda nanang, ngampang down payment laang Hulugan magkidi ti house and lot ang nakitak nanang. Asinaw ti mangilaklakaw. Ni Narlin nanang, ti kasinsin ni Jeric. At dagayam dagada ijay. Kukwa kanu ti gayim na nanang. Tultulungan na laang amangilako. At least amamuyaw. No bilang mantaad da parikot, nalakalaang amapan kayo iti ayanda. Wa nanang, narigat nga agpayso ti agtalak iti sabali a tao. Taadumat ti scammer. Mapanak iti ayanda kasinsin mo Narlin intun madamdam malakay. Pagsaritaan mi ti maipapan iti house and lot agatangan ta. Sige laang bakit? Sumurot ako nga. Gumadamag namin trabaho kita. Siya kun ti makisarita kan kwa na lakay. Bagaan kanto no anya ti mapagsaritaan mi. O sige, tawaram ni patawar na bakit? Wen lakay. Agtugaw ang arot tamangan tapay. Aggidantan arumwarin doon madamdama. Ag-tricycle lakay. Ay nawa, at damot ti motor. No itulod nak iti ayan ti kasinsin mo, ang mga numaladaw ka iti trabaho. Sige, at aking gaday tabakay. Ag-tricycle laklatan, tapno saan ka amataktak. Agtugaw kang aruton, tamamigatan. Dayta ti house and lot nga ilaklako ti gayim ko. Kita am ti picture kan video. Kompleto dayta. Magusto akla unay Narlin. Ay nawaw, gatangan nyo kit di ngaminin. Sayang dayta. Mabalin ang makita iti personal. Mabalin mat. Ngam no agawit ti gayim ko Adda pa'y ngamin iji Manila. Itiks nakto nga rod ano kaano nga agsubli iji Bagyo. Una ngam adda reservation fee na. Manungay. 20,000 laang. Isublit to nung gatangan nyo ti house and lot nga ilaklako mi. Kasta ka day. Refundable mat kit di. Wano saan? Mabalin nga ikisay tayo iti bayadan nyo. Sakbay nga itad ko ti reservation fee. Kaya't kula amaamuan no apeng ilakla ko dati balay. Ilaklako na taag-migrate da ngaminan ijay Canada. Kasta ayak. Mabalin ang maala ti contact number na. Saanan? Siya kun ti makaam mo ang makisarita kan kwa na. Sige, bayadan mo ti reservation fee na. Saan min nga ilako iti sabali ti balay? Et iti may bagat asawa ni Jeric ang kasinsin mo Narlin anak kaw. Nagsaritaan mi ti may papan iti house and lot, tatang. Nawa, house and lot? Tatang. Ti house and lot nga ilaklako ti gayim ko. Ijay, Ijay Baguio City. masino agayim mo mati mangilaklako? Ay nawaw, basta adda, tatang. No ibagak, sigurado adi yung lang ammo. Kindi ka gungit anak kaw. Nagsalsalod sudak lang. Asino mo ti saan ama kaungat no kasta lang, tatang. Halaweng, basol kang agkalma ka lang. Kati. Nagbayad ako niti 20,000 lakay. Ay nawa,
Paraan niya ti 20,000. Reservation fee kano? Tapno saan da nga ilako iti sa balay. Kursunadak launay dayjay a house and lot lakay. Ngam saan mo pa yan nakita iti personal? Kasinsin mo ni Narlin lakay. Imposible mat ano lukwanda ta. Di na kadiintad ti contact number ti gayem na, nga akin kukuha iti house and lot. Saan lakay? Iso kano ti makaamo ka data. Okay, parang sanda talo ko Kas naibagak itay, kasinsin mo dayjay lakay. Gaano nga ro tamapan nyo kitaan ti house and lot? Urayan mi nga agsubli ti gayem na iji Bagyo. At kanupay ngamin iji Manila. Sumurutak to numapan kayo. Kasapulan alakay, tapno makita mo't iti personal ti house and lot agatangan ta. Hello, Narlene! Nakaawag ka mat? Nag-message ti gayem ko. Kat, No adda ka no ti 100,000 mo dita. apay ti 100,000? Down payment ka no para iti house and lot. Ay nawaw, saan ko pa'y mat anakita ti house and lot na? Apay asingiran na kon? Kasapulan na ka no ngamin ti kwarta ita. Saan ka di pa'y anagsubli iji Bagyo? Saan pa eh? Ngam no awan kwartam dita, ilako na kanon iti sabali. Ay nawaw, nagbayad akmat din iti reservation fee kang ka. Ibagbagak laeng ano anya ti bilin na. Asino ti pangisindak nga iti 100,000? Ay katsaklatan bank transfer. Saan amabalin nga isen ko iti gayem mo? Siya kun ti pangisendam, tasyak mo ti kasarsaritam. Di ka madanagan, ta saan kayo alukwan? O sige. E niya tim pa-deliver mo dito balay si Narlene. Ay nawaw, di yung makita ay tatang. Washing machine? Nakita yung malagayam. Aping agsaludsod kayo pa'y lang. Nangalamit iti kwarta ngayong gatang mo iti washing machine. Kwartak Anya ti panagkita yung kanya kaya tatang, awan makukwartak. Enya, Kasapulan tayo ti washing machine, tapno sa anak amabannog amangigilgil iti murong tayo. Iso aday ta, gimatang ako. kumusta nga'y matit anak ko? Nakita yon ti house and lot agatangan yaw. Saan pa'y ngarod nanang? Ay nawaw, apay nga'y. Ada kanupay iji Manila ti gayem ni Narlene amang ilaklako iti house and lot na. Kaano agdua bulan nun tinapalabas sipod nagsarita kayo? Ay, day tangarod nanang. Awan mo't ti kontak ko iti gayem na nga ibagbagana. Kastalat tangarudan? Urayam ti text ni Narlene kun ka. Kapilitan ananang. Jakmat amo ti turturungak ije Bagyo. Ay narigat ti kasta anak ko. Sapay nangirwar kamutin iti kwarta. 120,000 ti nairwar ko nanang. Bareng ag-text man ti kasinsin ti asawam. Nabayag launay ti 2 bulan anak ko. Uno saan, ibagam ken Jeric akasarita na ti kasinsin na. Nakaumay kamat kasinsin Jerry. Dapat agtibagan ka kasinsin. Anya ti bagam aya. Kumusta ti house and lot agatangan mi guma? Ay, day tangarod ti parikot kasinsin. Ay nawaw. Anyat kaya't mo asawan? Saan ko pa'y anak kasarita ti gayom ko nga adda ije Manila. Iso ngamin ti mangilaklako, kat nairanamat abisi meten. Nay, saan ngayon day ta kasinsin? Urayan tayo latta ti text na kasinsin. Ay nawaw. 2 bulanan nga gurukuray kami. Di kay madanagan, takasaritak man ang tigayom ko. Asap atan 2 bulanan nga gurukuray kami. Nangalami ti kwarta gasgastusem si Narlene. Ay nawaw, day tala akanayon ti saludsud yung tatang. Di kay kit di maragsakan, dadala ta igatang tayo iti kanan tayo. Basta wakarudan. Na, Ang mga damot ti illegal nga harabidom dita. awan na, Sigurado ka kaday. Ang mga nagtatakaw ka mo tayo. ni tatang mo. Sana, sa anak nagtatakaw. Mala, mangangkay kit din no mabisin kayo. Di kay sumanao dita, ta nakaturog ti apo ko yung. Isublim laangan ti kwartami Narlene. Ay nawaw, awan ti kwartayo kanya. Busy launay matigayem mo nga ibagbagam. Jakon mauray. Adda nga rin ti kwarta kenkwana. No talaga ka, itid mo ti contact number ti gayem mo nga ibagbagam. Tasyak ti makisarita kang kuana. Saludsudok pa ano anya ti maibagana. Ay nawaw,
Kasla ka lamang lukluko, Narlin. Manglukloko mat ni bagbagam. Makauray ka kadi ngamin. Manu abulanan nga agururayak. Amum dayta. Anya nga rotated ko kan ka, kat awan mat ti kwartayo kanya. Sikati nang italakak iti daji akwarta. Tati ko nam kat sikati makisarita iti gayem mo. Nagtalakakang ka. Pangaasim, tadi mo dadaulan dayta. Iskamor mo gayam daji akasinsin mo, Jeric. Ay nawa, anyat kahit mo sawin, matet bakit? Saan mo't gayam ama ilaklako ti house and lot nga impakita na kanyak? Anya? Dayta ti pudno lakay. Kasano anam mo asan ang mailaklako ti house inlat bakit? Naamwak babaan iti gayem ko. Isumot lagayam ang nagado ti rason na. Ay na, nalabos ti kinaulbud dahi akasinsin mo lakay. Mapanak man itayan tatag sarita kami itinalapat. San ada tao ti lukluk kun da tao? Kasinsin mo pa'y mo nga rod. Isublim ti kwarta mi, Narlin. Ha? Naglaing kang agaramin ti istorya. San mo't ka mamailaklako ti house inlak nga ilaklakom ko na kami? Ni, nakadamagan nyo mat. Naduktalan ni bakit ko. Iso at di na ka maulbudan ita. Ha? Kasano nga rodon dayta? Isublim ti kwarta mi tapno malpasan ti saritaan. Iskamar ka maggaya. Ay, awanan ti kwarta kanya. Ay ka ti pamuspusa ma. Isublim ti kwarta no di mo kayat ang may dimanda ka. Anya? Nagtalog kami gan ka. Ngam kastig iti maaramid mo ka na kami. Ay, kuha kasinsin. Ikan na ko maiti pawayway. Awanan ti kwarta kanya. Tanagastos kun. Amumat, may saa ka single mom. Di mo irasun ti kinasingle ma'am mo. Tapno agaramid ka ti kalukwan. Hindi ite, pangalaam nga ite 120,000. Ay, dayta ti parikot ko itatatang. Isublim ti kwartasan mo mitako ko. Ramit ka. Awan nga rodon ti kwarta, tatang. Anya nga tanog mga klaangan. Inyo, di mo pang gapintag limbang. Tauray sa din ti paglimlimbangam. Amo tinamarswa ti kalukwam. Kasgay mo ter aramidan ti daddo mga scammer. Agpanunot kay ti naimbag na rin anak ko. San agaputag limbang ti solusyon dagiti daduma anak utang. Kat isumitan ti ramidan. Laglagi pa yung mga dati anak mo. Ay, anyan ti kastoy ama paspasamak, tatang. Di mo itarayan ti basol mo. Tas ikamoy lang ti nagisagmak iti bagin. Kasinsin mo pa mo ni Jeric. Iskamor gayam dahi Narlin nanang. Anya? Saan mo gayam ama ilaklako ti house and lot nga ilaklako na kada kami. Na, nagturo din amang ilako iti saan nabot ako kwa. Dayta nga rod nanang. Ayan nan ngay. Ada ije balayda. Amangan mat no itarayan na kayo. Amangan no aglemeng ita tanadoktalan nyo ti kalukwan na. Awan mo tanda duma apaglemengan na no bilang nanang. Kan adamot anak na. Bantayan nyo lata anak ko. Sa inyo nga amo ti taray ti panunot na. Naaramid nan tupay ti mangloko kada kayo. Kat kasinsin na pa'y nilakay mo. 20,000 pa'y laang ti maisublik itamatet. Ay nawaw. Apay a 20,000 laang. Iso laang ngamin tinadiskitar ko. Si kamot ganyan, Narlin. Bayadak ti kwartayo a ginastos ko kasinsin. Ngam 20,000 laang ti maisublik ita. Ti 100,000 mingay. Inutak nga isubli no okay laang kada kayo. Mabalin mo ngamjak kahit ti mabayagunay Saan ko pa'y ngamin anak kumpleto? Umdas mat siguro ti innam abulan. Saan ko ama ikari dayta? Ngam aramidak ti kabaalak. Pasensya kayo manan na. Sana nasaya ti naramid mo kada kami. Amok dayta kasinsin. Mano arabi imutin asa anak katurturo. Makunkonsensya ak launay. Sapay la ko mata mapakawandakon. Saan ko nga itarayan ti utang ko kada kayo? Apekes na tilangam. Napuyat ka manay. Sa anak nga rod anak katurturog tatang. Nagado ti pampanunuta. Daytan, singirin na kamutin ti konsensyam. Wen nga rod tatang. Ipaawir ko manan ati apo ko yung. Wala, Agtrabaho akman tapno makabayad ako. nagturig kamit ngamin ng mga ramen iti kasjay.
Nasulisugak laang gapo iti kwarta, tatang. Ngam saan kun nga ulitin? Tayong baglangin na. Tayong pabayad na lang ting kwartada king ka. Saan da ka nga indemanda? Naasyan dalakit di kanyak, tatang. No sa bali at tao tinangaramida mitigas day. Ang mga nusan lang 120,000 tibayada mita. Wan nga ron, tatang. Ay, nakabutbutang. Nagserbi ko mga adalkin ka day tanak ko. No kaya't mo timadda ni ti kwarta. Nagtrabaho ka. Di mo panunutan ti mangloko iti pada matao. Anak ko. Ay, nawaw! Awantal na ti panunot no linuluko ti aramid tayo. Isu aditay kumaalilawan winulukwan ti pada tayo a tao. Taamangan no iti udi na kat bukod tayo matla ang akonsensya ti mangdusa kada tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabalimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Naibuson ti bagas ni tatang, nagapuak iji balay itay. Kaano lang ang mat idinangipaw itak manang Karen? Ay nawaw, naibus nga ruden, masapul amang ipawit ka manan. O sige, mangipaw itak no maalak ti sweltok manang. Ay wan gayam, naibus matlangan ti maintenance ni tatang. Awan ka di tinabati iti impaw it ko a kwarta para iti maintenance ni tatang. Manula ang mati impawit mo ide, amumad anangin na ti magatgatang ita. Kita alto no adda mabati iti sweltok manang. Ay napangaasay ta siguraduam, saan ang mabalin asaan nga ag-maintenance ni tatang. Da kami ti kaasi ditoy no kumaro ti an-an na yan na. Wen manang, di ka madanagan ta mangipaw itak to. Nasaya at mat nga ron no kasta. Di mo liplipatan na, amumad ada kami ti mga asikaso kan tatang ditoy. Apay adi mawat ka pa lang amin iti kwarta kan ading mo. Wan tapagrebengan namat dayta kas anak. Mabalin mo't adatapay lang iti kumatang iti bagas ni tatang. Ay nawaw, di ka man agin babaknang si ka Nelson. Tapno damot maitulong taa. Sana mabalin an ni Arlene lang taggasgastos. Apay kit din ngay asaan. Gapuntaan day di abroad, iso aminan. Kat, iso nga rod di ada kwartana. Kan maysa, mangipawit ta saan namat ang maasikaso ni tatang. Saan mo tanarigat nga si kaswa ni tatang? Tamo na pa'y matiraramidan na. Saan ka mabanog ta napiksapay? Masapol lang nga da maintenance na. Ay basta, bayan ta ani Arlene ti aggastos para ka ni tatang. Kahit sikamat ngay. Anya ngay ti may tulong mo iti amayaw. Kabailan ni Arlene day talakay. Si kakit dimot. Anya? Agpasentro ka kade Karen kaanakan. Wanante, mapan ko alaan ti kwarta nga impawit ni Arlene. No kasta, adda manen impawit na. Adda ante, para mat ka ni tatang ti kwarta nga ipawpawit na. Nasaya at no kasta, pagtitinulungan nyo nga asikasuan ti amayaw. Ay wan ante, kanayon kumat asarong karan iti pagnanaedan na. No apay ngamin adiyo kayat ti agnaed iti old house yo. Ay na, adamot ti kalapaw may ante. Kan maysa, oray no sa bali abalay ti pagnanaedan may, saan mimot abaybayan ni tatang. Kasta diyo liwayan ti sumarungkar.
Nang runa kat lakayan ni tatangyaw. Ay nawaw, ammo mi daytan ante. Aywan gayam, awan ipaw ityaw. Adda ko maipagatang ko ngem amangan numataktak ka. Anya ti ipagatang yo aya. Asukar ken mantika ko mabalasang ka. No saggay sa akilo laeng, mabalin met ante. Ala, mabiit laeng nga rod taalaag ti igatang mao. Kumusta ka kabagays? Nangyagak iti prutas para ken ka. Agyaman ako unay, kabagays. Kumusta mo tantirignam? Nasayat ba? Awanan tinasakay. Ada maintenance ko, kabagays. Naimaglangan, tataimpawit niya Arlene. Aywan, ni Arlene laeng samot ti aggasgastos para ken ka. Isungag paisaw. Umaylaang itultulod ni Karen iti balay. Pagtitinulungan da kumaa. Manlaw kong araw na mabambanog matan ni Arlene. Di na laang maidiritsaw. Wen ta saan met amabalin nga isulaeng timangted iti kasapulam. Ket addame ni Karen. Rumbeng laeng a pagtinulungan da nga agkapsat. Layta ti saan na mapanunot ni Karen, kabagays. Anya ter aramidan nyo dito'y balay, tatang. Adda ka din ni Nelson, Karen anak ka. Adda trabaho na itatatang. Apay ka de? No mabalin la ko bakit ipatarimaan ko ti bubong ti kusina. Agtid-tid ngamin no kasta matutudaw. Ay nawaw, ibagayo aka ni Arlene tamang ipawit iti kwarta. Sana Apay asaanan? amangan no agreklamo ti kapsat mo no iso akanayon. Iti anya aga po ko mga agreklamo kat no awan kayo, awan met iti ayan na ita. Da kayo kumamit ka ni Nelson ti mga ipatarimaan. Saan man ket ti adakkel ti magastos? Urayan nyo ti ipawit ni Arlene, tatang. Ibagak amang ipawit no umawag manen. Mangipawit ka, takaasin ni tatang no agtudo. Mabalin mat siguro nga ipatarimaan nyo pailang, manang. Ay nawaw, kasano nga ipatarimaan me kat awan nga rod ti kwarta? Masapul amang ipawit ka. Awan kwartak ita, manang. Awan kwartam kunam kat agtrab-trabaho kamot dita abroad. Pag tinulungan ta ko mga ipaidag iti masapsapol ni tatang, manang. Ay na, naimbagkin ka at awan pa'y asawam, awan pa'y anak mo. Kan sigurado adakkel ti sweldom dita abroad. At damat iyur urno nga, manang. Ay na, awanan ti adu asao. Mangipawit ka, tapara matlaang ka ni tatang dayta. Api ngamin asyak amin. Tumulong ka mata. Naa, ammo met ada kami ti kadwana ditoy. Ammo ka saan anarigat nga asikaswan ni tatang tanapig sapay mat. Ammo na ti aramiden na. Ay na, nagadulakit din asaom. No di mo kayat ti mangipawit, saan laang? Imot! Pudno mo, tinaybaga ti kapsat mo. Pag tinulungan nyo nga ipaay ti masapsapol ti amayaw. Saan kayo kumangagpin na to doon? Oho, imot kit di aday jeng Arlene. Tapno awanan ti adu asaw. Tarimaan akong ti bubong ni tatang. Ada kwartam aya. Manulang mat ti magasto si dyan. Repair lang mat ti maaramin. Ay nawaw, no agsasao ka, kasla ka baknang. Awan imbagak akasta. Tila ang kanya katag tinulong kayo ti kapsat mo. Di ka man nagbalin nga imot si Karen. Kabailan nga rod ni Arlene timang tangdan iti mang tariman iti dayjay abubong. Anya nga rod mo, ti maitulong mo ka ni tatang. Kabailak mo't kami na tarimaanan da dya abubungkad. Sana masapol ang mga hala kayo iti sabali at ang danan nyo. Ha? Diyak mo king kanil sound. Wano, kayat mo at ang danan nakpay ti kapsat mo amang tarimaan iti bubong ni tatang. Iso akasta ka. Amangan wa dapay kwartayo amabalin amabulod anti Marta. Pangalaak ko maangay iti kwarta katawan mo't pensyon ko. An-anwam ti kwarta aya. Ay kwa ante, mausar ko mano ipatarimaan mi ti bubong ti balay apag nanaadan ni tatang. Apay ngamin ang masapul nga aggastos kayo. At damot nila kay mo. Kat, libre nga rod manan ti serbisyo ti asawak. No kasta, kayat mo apurdiyaan pailaeng ni Arlene ti asawa. At least ni Arlene taada trabaho na.
Kan awan pa'y anak na, ta saan damot ang nagkasar iti nobyo na. Oray awan pa'y bukod a pamilya ti kapsat mo. Pagrebengam latta ti tumulong kas anak. Anya? Oray anya pa'y ti estado yu iti biyag. Pag tinulungan yu latta. Saan ang nasaya at nga agpinatudon kayo? Di ka agbalin nga imo. Saan ang nasaya at nga ipasam iti kapsat mo? Ti responsibilidad mo kuma a kapsat na. Kasar darlin kang Jake ita bakit? Di ka mapanaya. Masadutak amapan. Ay nawaw, apay kumakit, kabsat mo na jay. Anya ko maitano kapsat ko? Talo atawanan tinapalabas, sipod nagapa kayo. Di mo kayat na maurnos ti parikot iti nagbaatan niya? Di uray saanan ang maurnos, awan na sakit abakrang ko. Anya kalakit di mo tan bakit? Ay, di kagsawa kaslaam mong ti amin si Kanilson. Jakbat makita ni Karen. Saan ka no nga imay kung na ti manugang ka o kabagays? Ay nawaw, apay kanumag. Wala taada saan da nagkinaawatan kan Arlen iday. Ay nakabagis, nabayagan day jaya. No saan nakngagbidaw, talo atawanan tinapalabas. Talo atawanan tinapalabas nga maging gaita saan pa'y anak urnaws. Ni Karen mat ngamin numaminsan, saan ang makaaw-awat. Day tamat ti kayat kan kuana. Noan niya ti amuna, ipilit na mat nga iso ti husto. Naku nampay kabagays. Di na mo atulungan ti kabsat na. Gaputaan da kwartan ni Arlen na kabsat na. Isumot ang tinamnamaan na. Agnaid kayon dito'y balay, tatang. Ay nawaw, apay ko makatadamot balay ko apag naidak. Awan nga rod kadwayo ichay. Kabalak may nga urayang may saak laang. May mayat lataan no dito'y balay ti pagnaadan nyo. Tapno maasikaso kayo madlaang. Nakababain mo't akin nila kay Mau. Katno nila kay ko tinangibaga nga agnaid kayo dito'y balay, tatang. Aya, Wen, tapno adda kayo kadwami. sa anak komportable dito. May mayat dito'y tatang. Nalawat ti arubayan. No kayat yu, di mulaan yu itinatnateng tapno addamot liwliwayo. Sa tino tinangipanan nyo ka nagitigamit yaw, tatang? Iti ayan ni Arlene. Ijay ti pagnaadan niya? Uway, nanakaw. Ay kat, nasaya at ano ijay ti pagnaadan niyo, tatang? Masapo la maripirmanan ti old house yaw. Uwan nga raw. Ano, betan ti dadaal na. Tulungan kayong, tatang. At dan samot trabaho. Nalpasan, tatang. Half day lang ti trabaho kita. Alaman nga raw, Nelson. Tulungan nakman. Itayang mo't gayam ni Arlene ti pagnadan ni tatang. Ay kat nasayaat tapno mapadasan mo't ni Arlene. Tapno addamot sirbina Ay nawaw, apayakas tamanan pa kag. Mano atawan na iji abroad. Mano atawan adina na asikaso ni tatang. Panawan mo't tapno bumawi. Nagsasao ka, kasla narigatan kalaunay. Napigsamot ni tatang, amuna teraramidan na. Sinumbraan man ngamin ang tistoryam. Ay nawaw, pudno mat ti ibagbagak. Mano atawan asyak tinangas asikaso ka ni tatang. Di kag sa wakas taamok asaan ka anarigatan kan tatang. Takas na ko nakitayan, napigsapay ni tatang, amuna teraramidan na. Umay kayon tatang, tamangan tayon. Ha? Mangan tayon kunak. Nilakay mo ngay. Nagrubwaten alas 6 iti agsapat ti duty na. Kastaya. Umuna kalata na mangan. Ay nawaw, alas 8 iti agsapat tatang. Alas 10 wano, alas 11 kuma.
Lasa pala unay ti alas 8. Tatang, no kayat yu pa'y ti agbiag itinapaot, mangan kayon. Sa anak anairwa, mamasapa ti pandangan ka. Kun sa anak anairwa, mamay lutlutuan. Ni, apay, saan na kayong as-asikaswan ni Manang Karen? Sagpaminsan lang, Kunak tupay ka. Ngam no umawag ka niya. Kaya po, kasla na gado ti sakripisyo na para kada kayo. Napanak di tabalay ni tatang yu itay. Katawan gayam man dita. Iti ayan mo't gayam ni Arlen ti pagnanaadan na. Rombang laang tapno addamot serbina nga anak, ante. Ay nawaw, apay akas tamutan, Karen. Tapno pagserbyan namat ni tatang manu atawan mat asyak tinangas asikaso ka ni tatang. Isu nga isumot tan ita. Saan mo't anarigat nga asikaswan ni tatang yukot? Ay basta, husto laang anapan ni tatang ijay tapno mapadasan mat ni Arlene. Ay nabalasang ko. Saan man anasaya at di kapanunutan na kasta. Di uray pa agnaad ni tatang ijay aging gattong palbiag na. Pag tinulungan nyo nga asikaswan ti amayo Ay nalpasa kun ante, ni Arlene matan di mo ipaidam ti tulong mo kaanakan. Saan anasaya at di kasta agalat ti maysa nga anak. Anya ter aramidan nyo dito'y balay, tatang? umay kayo laang sarungkaran, Karen anak ko. Kat, kumusta ti biyagyo iti puder ni Arlene? Mayat mo't kitday. Saan nakmo't abaybay ti kapsat mau? Husto tapno addamot serbina nga anak yo, tatang. Anya, Rumbang laang nga itad na dagiti masapsapol yo, ta addakat nga rod kwartana. uray adda kwartana, agtinulong kayo latta kuma. Isumot tan Nalpasa kon, tatang. Inaramid kon ti responsibilidad ko kada kayo. Anya, Anya ti masapol mo? No awan aramidam, mabalin ka di akadoam ni tatang Manang. Apay, sa dino ti papanan ni tatang? Agpa-check up ko man. Ay nawaw, si kamat tan ti makaam mo. Apay asyak manan ngay ti asitgam. Itad ko matkat di ti kwarta apagpa-check up na. Idi nagabrod ka, siyak tinangas asikaso ka ni tatang. Nalpasan ti responsibilidad ko kinkwana. When angam kwartak matigas gastusan nyo iti. Awanak dito'y Pilipinas, ngam mangipaw-paw itak mat iti kwarta para kini tatang. Ay basta, nalpasa kon. Si kamat tan ita, Arlene. Sige, siya kun ti makaamo kini tatang. Ngam aramidam mat atikas iti inaramid ko iti addaak ijay abroad. Mangtag ka iti kwarta para kini tatang. Anya? Binulan no agpaw itak iti. Iso nga itataaddan ni tatang iti puder ko. Binulan mat amang ka iti kwarta agastusan na. Ay nawaw. Pangalaak nga iti kwarta nga itad ko kat awan mo't natalgad at trabaho. maan ano nga min aya no kaduam ni tatang agpa-check up, takwartamat ni Arlene ti gastusin niyo. Isu kumamot tan ati makaam mo. Ay nawaw, agpanunot ka man mo't nga min bakit? Kaisumot dar aramida. Idi adda ni Arlene idi amron. Sikang agpaisaw tinangasikaso ka ni tatang. Ngam binulan mo't nga agpawit ni Arlene. Na, No ti kayat mo kat aramidin na ti kasi itinaramid mo para kan tatang ide. Inaramid naman ti rumbang babaan ti panagpawit na ti kwarta. Sikapay nga rod tinangiruror iti kwarta agastusan ni tatang. awan nga rod kwarta kay naapaw. Amumot gayam nga awan kwarta. Analang mo't di kaduam ni tatang agpa-check up. Saan mo't komplikado na ichay? Kan isolang mo't ti maitulog mo, tawan mo't kwartam. Alawanan. Kadwa ko ni tatang agpa-check up tapno awanan ti adaw asa uyaw. O kasta, no awan maitulong mo a kwarta, bumawi ka iti sabali awagas. Kasta ti may parbeng nga ramidem, kas anak ken kabsat. Kumusta ti check up ni tatang? Anya ti imbaga ti doktor? Normal kanumat dagiti laboratory test na nga masapol nga obserbaran. Awan in reseta da nga agas? Vitamins laang mat. Adda ginatang yaw? Wen, adda. Kaano man ang ti check up na ngay Manang? Ay kat no maibos ti vitamins na
After 2 weeks ka numanon, tapno makasigurado tayo. Sige, No busy ka, siyak tumanon timang kadwa ka ni tatang. agyaman manang. Kasta ti kayat ko. Tulungan na ta saan ko ang maaramid amin. Ay, nawaw! No para itinaganak tayo, rumbang nalaang apagtitinulungan tayo. Nang runa kadagiti agkakabsat, saan tayo nga agpipin na tudo. Baknang kaman kan saan, aramidam ti kabaalam, tapno tumulong kadagiti naganak kanyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumnga. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anyat umay mo ibaga pare pilo. Agsyat tayo manayin pare alan. Ejay, Ay nawa, sa dino kumapay. Hindi balay mananaan. amangan no agunget ni bakit ko pare. Ay nawa, aping agpandir ka kininita. Kit kalibin mo laang mo teta. San kayo pa'y mo't anak kasal? Ha? Di may palubos aparitan na ka pare. Di ka agpaabak ah. Kasanulangan no. Basta, urahin ka di balayin ton malam. Siya kung ti makaamoy taarag ng pulutan ta. Intun bigat laptan ti malam pare. Kalpasan ti trabaho tayo. Tapno makapagrasuna. Nakitak day jay alan. Ha? Ay nawaw. Nakitam dan niya. Kinasarita na kaday jay apilong. Anya manan timbaganakan ka. Inawis na kamanan. Anay, saan mat bakit? Ay di nakman ulbudan si ka. Pudno ti bagbagakan niya. At daking ka numamati ka uno saan. Basta siya, pudno ti bagbaga. Sigurado lang. Saan ati barkada kan bisyo ti adda iti utak mo kung naktumot? Wen, amok daytan. Saan amasapol nga ulit-ulitan? Mala, si kapay man nga rod ti agluto iti pangrabyanta. Ne, apay nga siya. Adda ka mat. Na, day off mo ita. Saan ka de? Ngala, wanan. Agluto akong tapno awan ti ado asaom. Anyat aramidam dito'y balay ni Nita. Dituyak pa'y man amaturog nanang. Ay nawaw, ada ka diti diyo na kinaawatan ken alan. Saan pa'y nga rod anagawid katrabiin nanang? Amangan no nag-overtime da. Imposible nanang, nagiinom lakit di dagijay. Kunakman no insardeng na ti panagin inom na. Saan pa'y anagnakam, dandan ni maustel iti kaiinom na ide. Hay, amo pa'y iti day dyan tao. Noan niya ti imbaga ti gayim na anabisyo, kat isumot ti aramiden na. Anya, nalaka ang ma-impluensyaan day dyan nanang. Ay nawaw, narigat mo ti kasta. Napatpatag pa'y gayam ti bisyo kan barkada na, ngam iti sika. Ay, nakunayo pa'y nanang. Kasanulaangan numaadaan kaminton iti anak. Ay, siyakton ati marigatan. Pare pilo, agawid ahon. Sigurado guro na yun nininitay dyan balay. Ay nawa, kag-overnight tayo pare. Apaanak mo sana nga gawin. Pare, Hindi, agrasun ka pare. kanya ngay, ti iba ka kinukuhanan no. Agsaludsod, pare. Mabit lang pare. Tagpalaw na ta.
Pare, nakabutbutang dahil siya no makaungat. Amon, pare. Iba ka ngayon tugot na kanibaw si Manila. Tada yung delivery yun. Ha? Sigurado nga dumanan ti follow-up question na, pare. Di, agin uungit ka, pare. Tapno ang butang. Ha? Ay, wala niya. Hasta, talamita, pare. Diskarte lang, galing. Awan makalapay, no kaya tayo din siya. No kasapulan nga karasan ka. Aramida, pare. Sa dino tinagturo kami idirabi si kalalaki, ha? Nag-overtime kami. Anya? Udno ti bagbaga. Intugot nak ni Boss si Manila. At in-deliver me. Oo, saan man asyak ti ululbudam si kaalan? Nairuam kamatin nga gululbuda. Ay nawak. Saan ka gululpod dinita? Udno ti bagbaga. Agong ungat ka? Kasalumad namin. Kaslo ulpod to tao iti panagkita yo. Ibagbag lang arutin ti pudno. Di na pa'y lapat yan. Anyat kayat yo amang nagkaya. Amok dagitan nga istalyo. Agin uungat kayo tapno agbutang kami. Apay, di ka mabutang. Di ka mabutang no maaksidente ka manan, ah? Nalipatam ka di adandani ka maustal iti kainom mo day, ah? Ha? Makamu ka man lang dita. Ba? Ay no! Agsabli ka dito! Kasarsarita ka ba yan? Nga pumanaw ka matan! Ayan! Si ka magayam ti sarsarunuak ni Nita. Ni, si Kamad Gayong Olive. Kumusta ka matan? Okay laan. Busy iti trabaho. Si Kangay, kumusta kayo iti kasinsin ko? Ay nawaw, apay nga agsin na ay Kangay. Masansan nga ro ti panagapan ni. Anyat pagapapaan nyo aya. Ti bisyo kan barkada na ah. Kanayon mo't din amarabyan nga agawid. No datuma, agsapa pa yan ti panagawid na. Ay nawaw, kunak man no insardeng na ti panagin inom na. Ay nakun kuna na laang dayjay. Ti kunana kat nagbalbaliw kanumatan. Ulbud na laang dayjay Olive. No ayaban ti gayem na, sumurot adagos. Sungbatan nakto pa yan ita. Anya? Sugsug nga minipilo agayem na. Daytoy matalan, may samad nga uto-uto. Umayak man, Auntie Susan. Agtugaw ka, balasan ka. Agyaman naklaunay, Ante. Anyat masapul mo, Olive. Awan mo't kiti, kaya't ko lang ti makiinistorya kada kayo. Naranaak ngamin ni Ninita di na minsan, kat naibaga na amasansan ti panagapadakin kasinsin alan. Ay nawaw, anyat pagapapaanda. Ti bisyo kan barkada ti anak yo, Ante. Anyat, kunak man no insardeng nan ti panagin inom na. Saan kanumat, Ante? No ayaban dagiti gagayem na kat mapan kano adagos. Ay nawaw, awan mo't manaknakam da dya tao. Tanda nila nga rudin natay iti kaiinom na iti. Ita, ulitin naman ang. Dahil tangarod, Ante. Di na panunutan at ikabalay na ti kaasi no maaksidente manag. Ay naapaw, urayan nan samot amapalta daw sa agnakaw. Pag nga asim man alan, Ay nawa, apay ka dinanang. Anyat basol ko ya. agsingsingpot ka kumamutan ah. Day, awan mo tagas ka raramidak. Di ko nam ide kat insardeng mon ti panagin inom mo iti arak. Katuan may. Anya nga raw jay indanon da kanya. Iraso nam kanupayan ni bakit mo. Asino mo't tinakadamagan nyo iti day tananang. Nakasaritak a mismo ni Ninita. Saan nga amin nga ibaga ti barkadam kat aramidem. No maaksidente ka nga itita. Diyan mo't siguro nanang. Ay pangasi ma, huston ti arak. Huston ti barkada. Kasi paminsan laang mo't nanang. No kayat mo tinaragsak abyan. Huston ti arak ken barkada. Makigayom ka kadagiti tattao amang iturungken ka itinapintas adalan. Saan ket adagiti tattao amang yaw awan ken ka. Arak mo tenwar mo pare bilo. Siyat manin aparay. Anya? Apay, kabuteng mo ni Ninita. Sana kasta pare. Sana takas tagin dyan para alam.
Saan ang maawatan ni Ninita na ita? Parikot nga mo na. Ha? Nagtukaw ka kita. Tamangirwala kita pulutan na pare. Di ka madanagan. Tano ay-ayat din na ka ni Ninita. Saan ang makiwin na suwas na ijay? Nakabutbutang pare. Nagpanunot tanto man ay ni tirason mo kan kuha na pare. Di ka madanagan. Tatulungan ka nagpanunot. No kastamit la ka na yon, nasaysaya atin no agwin na swas talaangan alan. Na, kaibagbagak lang nga dahil paaramid ni Buskanyak. Nauma akon iti kasta pa nagrasrason mo. Ay nawaw, di ka kadimakaw-awat man. Nagregat ka lagi din nakasarsarita. Ha? Saan asyak ti ul budam ta nakasaritak tibos mo? Anya? Anya, haha, naklaat ka? Ipagarap mo siguro nga gululi makaklangan niya. Ninita, saan kumamata kasta? Di ko nam katlikli ka mon ti arak. Ngaman niya nga ita. Awanan, na-impluensyaan na kamanan dayjay apilo. Dayjay apilo ti mangyaw awan kan ka kunak tumat. Saan na po doon ita? No ibaga ni pilo nga inumam tisbong, aramidam siguro niya. Unay ka, Ninita. Tila ibagbagamot. Ni pilong ti asawaam. Ya. Agden na kay kitdin. Isumat ti priority. No adde ibaga na, agtungpal ka adagaws. Talaga di ka agpampanunot, Alan. Na, Swertem kumakan Ninita. Ngaman niya tinaramin ba? tapno ibaga kada kayo nanang. Saan asyak tinakiwin na suwas kang guana? Iso tinakiwin na suwas kanya. Wan atati mo ngamin ibagbaga ni Pilo agayem mo ti patpatyam. Noan niya ti ibaga na kat aramidem mo't adagos. Kaslay sumatan ti asawam. Saan mo't ananang? Da kayo kidimot. Iso ana uma ni Ninita, takasta ka. Ala, ni Pilo ti asawa maun. Saan akon nga agsubli ijay nanang? Ay nawaw, kasano nga ti plano yu akalay siya. Awanan, di yun namnamaan nga adda mapasamak akalay sa itinagbaetan mi kin ni Alan. No kayat na, di uray ti barkada na langan ti asawaan na. Isuma nga ro ti priority na. Adya, Ay nananang, nakabutbuteng ti makiasawa iti lalaki ang nalaka ang maimpluensyaan iti barkada na. Sakit ti ulo laang date na. ada kang kadaytaa. Baybayan tayon. Saan laang mat nga iso ti lalaki dito'y lubong? No di na ipangag ti maibagbagakan kwa na. Basol na maten aday ta. Anya ginadamag ko, anti. Makiasawa ka numatan ni Ninita. Wan, makiasawa ka no. Asino nga ti pakiasawaan na. Ni Tito nga ex-OFW. Aya, Wan, balasan ko. Nagasat day ti tunggal maysa. Ta saan ama Marta, kan saan anabarkada ni Tito. Amuna ti priority na. aywan saan akas iti daduma dita. No anya ti ibaga ti barkada da, uray pakadaksan da, aramiden dalatta. In short, uto-uto da. Di dagpampanuno. Anya di pagsarsaritahan nyo kung kasinsin Olive itay nanang? Ninenita nga ex mo. Makiasawa mo't gaya mo. Anya? Oh, makitam dayta. Kapot ta sabali ti priority, ikasaran ti sabali ni Ninita. Makatawan laang sipod na kiwin na suwas kanya. Kasta talaga. Sino ti mangikalay sa kengwana? Ni Tito nga ex-abroad. Anya? Kat si Kangay mat, kastamlatan. Mapmapanon ti tawon, ngam awan lata nagbaliwang. Bagbagay mo tabistida makasinsin. Di ka mapan iti ayanda ni Ninita. No kasta? Ijay ti papanan nyo kan nanang? Wan, mapan kami makipangan. Saan ka ding imbaga ni Auntie Susan kang ka? Enjoy lata. Si Kangay, sa dino ti papanam, iti ayan man ang tigayem mo? Ay nakasinsin, agpanunot ka na imbag. Anyat kaya't mo asawon kasinsin. Uston ti arak kan barkada. Saan nga amin nga ibaga ni Pilo kat aramidem met.
Tanukas talaang, awan sika ti mayaw awan iti udi na. Kukwamto ti umapapal. Amangan ko nakno dito'y tinagturungan ni Tito, nanang. Awan ni Tito dito'y balay, ada ije garden yaw. Kunak man no rest day na ita. Nagagatlaunay mo nga minta asawam. Nasingpot pa'y ananang, saan anabisyo, saan anabarkada, kan amuna ti priority na. Naimbaglaan ata inaklon mo. Una, takas makita kat napudno matje tao. No awan ti aramidam, mangitulod ka nga ron iti merienda iti garden, ang mga numabisbisinan day jay. No kasta, ag-migrate kayo mat pare Pilo. Iti lugar lang ni misis ko, pare. Saan kami nga abroad? Ah, ay, Sika nga, anya mo tindi plano mi ti biyag mo. diyak pa yung arudan mo pare. Ay, kat mga sawa ka manin, pare. Kuma, nagdamanan mailawan. Ngam awan matan pare. Kasta talaga ti biyag, pare. Lalaingam tagbiraw. Agdantaw, pare. No awan di agbaakaklatan pare. Addakin ka day taa. Sige, agpakada ako. Agimpaki kami pa'y ngamin kin bakit ka. Oo na yun ay agasat ko nanang. Dayta ti ganabong. Ay nawang, kasalasan dakmod nga nakiti kasta pa nagsasahuyo. Anya nga ita, pinanawan na kamutan ni Pilaw. Dayta ngamin. Ninanang mo. Arakan barkada ti priority ide. Anya nga ita, sika tinayaw awan. Ni Pilaw nangasawa mutan. Kat sika, agbaakan sa mutan. Diyak lagi ti maklon humapasamag ti bagbagayo nanang. Oray agsangit ka pa'y iti dara. Awanon, naladawon day ta pa nagbabawim. Nudimngag ka kumaidi. O di nasaya at kumatinagbanagam. Amangan no adamutan anak yu kan ninita ita. Kasano kuma, katadamot ang asawa na dayjay. Nakiasawa iti sabali. Tasabali mo ngamin timpang pangrunam idida kayo pa'y. Nagdagsan ni Tirik na nanang. Kas na ko nakita yun. Naladawan day ta pa nagbabawim. Inyaw awan nakatitao nga imbilang mo kas gayem mo. Ay nawaw! Saan adakas ti makibarkada? Ngam pilyam ti barkada amang iturungkan ka iti pagsayaatam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.